Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka National People's Party ka palong ka way nakikanhon baya donlang haka kanhon Meghalaya Democratic Alliance kalapan pao ba kalong ka ba pediang ngobha yaki paralok ki ba kersyan ya ka MDA lada kidon ka mon ban penyang kertong haka election siteng samoy ka ban salong Haranikor constituency. Kembala pao hakini kisngi ka UDP bat ka PDF ki ba kersyani ka sorkar MDA balayalam da ka NPP kilapan bena bakidon lagi jongki kertong ban penyakhun persya yo Martin M. Dango uban yakhun yakani ka election siteng samoy na ka tiket jong ka seng NPP hadin ba ula resign kum u MLA jong ka Renikor bat mino na ka seng Congress uba Preston tingsong ubalong unong yalam ke NPP bat ubalong ru usembut menteri rangba ke sorkar jela hak jing yalang bat kilat pathai kubor ne ke sengi sajan laipau tarik ujeleu ulaya thu ba ke NPP ka syupediang ngobha bet ye ki parlok ki bakersyan lang hak kenhon MDA ki bakwa ban peniang kertong hak ne ke election siteng samoy Haranikor constituency na kalian jongahe ka sulong tanaway kinu ki parlok ke biat rilang apa government lada kias ngau delang ban yalong konsensus na nating lagi na kalian jongi ka NPP ngi pediang ngobha ten rei ngi skutu pat ka technical problem ka don ni namar ki parti ki kwa ban penek ya ka identity la ka jong mo te ngin ya keren than ya kata kaplok ya ka syong pat ka jing start jongki namar hakor kubon ngai oi na kalian ka PDF ba pensingan u persang ban wong man imat udon jingmut ban yakun create kata konsensus na tanah kalian UDP ru ila more or less mala ya declare ban yang tuba kandidat ubah kan kelas te ngi sulong ngi supediang selo bahabekan ka kapile namal ba ko mobi na kalian ka parti jungi tinggal lo determine ila lo prepare ba ngin feel ya ba dangko kumu kandidat akan ka by election na kalian parti NPP na po Haranikor constituency kanu ka alan sabaya thau sarkar kamdei ba ya thau islands ba habaya penian election lar piong ka MP na piong ka MLA na piong ka MDC na ban ong bingin don ka agreement ban ong bay bingin ya ngin penian dau kandidat jong ka sarkar kam ka ngihaban diling ya kata kadon la ka benta na kadang pihak WDP berkaitan election ni kasyong baik hak jing sngau jong katu ke parti concern parti ke bagi sngau badai ban penyeng ne ban penyeng kasyong hak jing start jong la ka jong ka political party